Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje drugačijih razgovora o prirodi. U ovoj epizodi pogledajte kompilaciju uspona na neke od vrhova u centralnoj i istočnoj Srbiji. Najistočnija od 4 planine koje prikazujemo u današnjoj epizodi je Tupižnica. Često zapostavljena u odnosu na mnogo posećeniji obližnji Rtanj, Tupižnica je izvanredna destinacija za planinarenje pri kojem nećete zateći gužvu na stazi. Nalazim se kod crkve Svete Ane u selu Bučje. Ovo je početak naše današnje staze ka vrhu planine Tupižnice. Ovdje odmah iznad crkve Svete Ane je prvo raskršće i tu se levo odvajamo na stazu ka vrhu Tupižnice. Posle pređe na 2 km stižem do skretanja koje je obeleženo znakom na drvetu. Nakon kratke deonice kroz šumu i čistine gde je staza dosta obrasla vegetacijom, ulazimo u šumski deo pred sam prelaz na greben planine. Vrlo interesantna deonica sa specifičnim kraškim kamenim formacijama. Po izlasku na greben ima još skoro 1,5 km hoda do najviše tačke uspona obeležene autentičnom pečurkom. Staza nazad ka Bučju ide ispod 3 repetitora, visoka antenska stuba livadom, a kasnije je ponovo urasla u vegetaciju pre deonice od oko 2 km po siparu između žbunastog rastinja. Bučje, iz kog sam i ja krenuo ka vrhu Tupižnice, deli tužnu sudbinu ogromne većine srpskih sela. Prema popisu stanovništva iz 2002. godine ima svega 369 stanovnika. Smeštena između Homolja na severu i Južnog Kučaja na jugu, Beljanica se nalazi u središtu jedne od najvećih divljih oblasti Srbije. Poslednjih godina krenulo se u mukotrpnu proceduru, pa će uz Staru planinu, Beljanica i Južni Kučaj postati novi nacionalni parkovi Srbije, prvi novoformirani posle više od 40 godina. Naš uspon počinje od planinarske kuće, nešto više od 50 km od izlaska sa koridora 10 kod Markovca.
Polazna tačka našeg uspona na vrh Beljanice je planinska kuća Suvaja na obali reke Resave. Dobrodošli na planinu Beljanicu. Nalazimo se ispred planinske kuće Suvaja. To je kuća planinara iz Planinarskog društva Beljanica i Svilajnca. Ona je sagrađena sredinom prošlog veka, znači sredinom 20. veka. Trenutno oko nas je reka Resava. I s jedne strane planina Beljanica, s druge strane su Kučevske planine. Mi se trenutno nalazimo na koti koja je 376 metara nadmorske visine i do samog vrha Beljanice imamo oko 906 metara visinske razlike, što je samu Beljanicu svrstalo u ozbiljnije uspone ovde u Srbiji. Ova lokacija je pogodna i za polazak u pohode ka drugim planinarskim destinacijama. Staza od planinske kuće ide šumovitim predelom, zatim ravnim livadama, preko veoma strmog uspona pa sve do vrha Beljanice. U prošlom izdanju smo prikazali kanarski bor, najviše drvo koje raste na Kanarskim ostrvima. Endemska je biljka Kanarskih ostrva, prirodno raste samo tamo i simbol je ostrva La Palma. Zbog otpornosti i lepog izgleda, raširen je od strane ljudi po kopnenom delu Španije, u Južnoj Africi, na Siciliji i Australiji, sve do Kalifornije na zapadu Severne Amerike. To je veliko zimzeleno drvo, jedan od najotpornijih četinara na planeti. Može da naraste do visine od 60 metara i karakterističan je po izuzetno dugim iglicama kojima hvata vlagu iz vazduha, pa tako može da opstane tokom dugih perioda bez padavina. U sledećoj epizodi upoznajemo vas sa jednom potpuno drugačijom formom života, sve uz pomoć aplikacije iNaturalist. Koristeći ovu besplatnu aplikaciju i vi možete biti deo neprofitnog naučnog projekta kojim pomažemo u identifikaciji biljnih i životinjskih vrsta za potrebe naučnih radova. Juhor, koji sa istoka definiše južnu dolinu Velike Morave, nudi sjajne uslove za planinarenje i izlete u šumama koje odišu mističnim duhom davnih vremena.
nakon nešto manje od pola sata hoda uz crkveni potok, asfaltnim putem, stižem do kapija manastira Sveti Nikola, a staza kojom ja danas idem do vrha Veliki Vetren se ovdje odvaja na desnu stranu, naravno uzbrdo u planinu. Idem dalje ka vrhu Juhora. Ovaj deo staze je kolski put, zemljani, trenutno u dobrom stanju jer nema blata, glinovita zemlja, blag uspon, ali ima još dosta do gore. Do Velikog Vetrina može se pristupiti iz više strana, iz više pravaca. Visina Velikog Vetrina je 774 metra, znači koristi staza iz Svojnova, koja je u jednom pravcu, mislim nije povratna je staza kojom se penjemo i vraćamo, ona je 11,5 km, ujedno obilazi se i Mali Vetrin i Veliki Vetrin. Znači postoji druga staza koja ide ispod Oca, ona je nekih 12,5 km, tu isto se staza koristi, one su obeležene staze, znači koje može svi planinari da koriste. Postoji staza iz Trešnjevice koja je do Velikog Vetrina nekih 22 km i ta staza nije obeležena cela. Posle nepuna 2 sata hoda od početka staze dolazim do spajanja sa ovim putem koji vodi iz Zmajevice sa druge strane planine Juhor u odnosu na Svojnovo iz kojeg sam ja krenuo. Stigao sam nadomak Kote Lipovica koja je ovamo levo, a sad idemo ovdje oštro desno i prvo kratki silazak i onda konačni uspon na Veliki Vetrin koji se vidi pravo ispred mene. Zaista prijatno mesto, sam uspon u stvari. To je prostor sedlo između Velikog i Malog Vetrena koji su, da kažem, vrhovi blizanci, nedaleko jedan od drugog. Posle nekih 2,5 sata hoda evo me na Velikom Vetrenu, najvišem vrhu Juhora i tački koja je prirodno osmatračnica za dolinu Velike Morave. Nije ni čudo da su ovdje u davna vremena postojale tvrđave sa kojih su tada nadgledali ko to prolazi i ko se približava prirodnim putem koji spaja Srednju Evropu i Sredozemno more. Planinu Rten sam odabrao za praćenje vrhunca meteorskog pljuska Perseida. Ova lokacija je blizu idealno zbog relativno slabog svetlosnog zagađenja jer u blizini nema velikih gradova, a pogled sa grebena Rtnja se pruža u svim pravcima. Okolina Rtnja obiluje prirodnim atrakcijama, pa smo neke od njih posjetili ovom prilikom. Krećemo na glavni deo naše avanture, a to je uspon na drugi najviši vrh Rtnja, Preslo, odakle ćemo snimati vrhunac meteorske kiše Perseida, koji je najavljen za ovu noć između 12. i 13. avgusta.
Meteorski pljusak Perseida, koji možemo posmatrati svake godine krajem druge sedmice avgusta, zapravo predstavlja signal da je naša planeta na svom godišnjem putu oko Sunca stigla do mesta gde je njenu putanju 1992. godine presekla kometa Swift-Tuttle. Iza nje su ostali rasuti komadići veličine zrna peska i kada oni uđu u zemljinu atmosferu nastaju svetleći tragovi koje romantično nazivamo zvezdama padalicama. Komadići komete se pri sagorevanju kreću brzinom od oko 59 km u sekundi, to jest više od 200.000 km na sat, a svoje ime Perseidi duguju slučajnosti da se mesto na kojem se trag čestica komete sudara sa zemljinom mezosferom nalazi blizu sazvežđa nazvanog po grčkom polubogu Perseju. 26 km velika kometa napravi krug oko Sunca za malo više od 133 godine, a sljedeći put će se približiti Zemlji 2126. za 103 godine. Ko doživi, pričat će. Snimak koji gledate je nastao spajanjem 578 fotografija načinjenih tokom 6 sati u noći maksimalne aktivnosti meteorskog pljuska Perseida, što je ove 2023. bilo u noći između 12. i 13. avgusta. Posle poluprespavane noći stiže mi na Šiljak, najviši vrh Rtnja. Ovdje je do 90. godina prošlog veka postojala kapelica koja je srušena i sada je vrh obeležen ovim krstom i ruševinom nekadašnje kapele koja je izgrađena u znak sećanja na starog vlasnika rudnika u mestu Rtenj. To je bilo sve za ovo izdanje malo drugačijih razgovora o prirodi. Vidimo se neki drugi put. Doviđenja.